1929. godine uveo šestojanuarsku diktaturu, Nikolaj ga je u raznim prilikama opominjao. Srpska crkva je postojala i opstala u nekoliko država. Postoji i dalje u Jugoslaviji, koja je ipak samo država. Dakle, prolazna pojava, dok je crkva vecita, govorio je kralju. U Ohridu je zabeležena jedna vesela epizoda koja najbolje odslikava odnos dva velika čoveka. Skromni vladičanski dvor uz samu obalu jezera. Tokom ručka kuvar Tuško donese za kralja na poslužavniku jedno prasence sisanče od kilo i po dva. Nikolaj prileti poslužavniku i baci prasence kroz prozor u jezero. Zar pored čuvene ohridske ribe vi hoćete pravoslavnog kralja u dane posta da omrsite? Kralj naravno nije baš bio oduševljen. Ode mu prase ispred nosa. A ručak su završili bez zdravica u prilično napetom raspoloženju. Nikolaj je tekako imao smisla za humor i često je umeo da ga iskoristi, kako u komunikaciji sa ljudima,